Asatarida na pinukanuputan na Barjoloi, dia kabar binotoan na pinasa ni debata tuhamu na. Patikino namang mangidum hami. Tuhamu asikoki hamu salhuna. Tangiduan namin siya tu debata. Ang dia dibaga sa kahipasok kita. Dibaga sa kahipasok do amatta. Narono nga iti patikyanon. Gohida mang tradisi na pinukaluputan na Barjolo. Mulai siyan bonana sa tuubong na. Asamatad na songod dolok maradian na songod adian. Buhay ito akari na mangihot. Ihotoran ni Gira sinauposo na pinukaluputan. Songod ni mo pasatami ito hamu. Parmusik tradisional. Uling-ulingan batak na pinukaluputan na Barjolo. Songod ni mo pasatami ito hamu. Amang padinami mardongan maulate. Kaya emang. Maulate. Kemarin. Boleh sih gimana?
Mau lihat mati amo ama namin pasarias sama alo. Ginawa ka Panginoon namin hot di kamu sa luhut na. Ang giat maju parihita sa luhut na sa kapag na dua-dua. Idulok matubo sa pilpili torua matubo si horpok. Paso-paso ni debata dia kapar binotoan na ni palumehon na tuwa muna. Nang tuwa ka generasi peneruspe. Sa itubo maaka na pistar. Dohon buru na malobar roha. Naboy pa ni pin dohon naboy pa malulan tuwa karina mangayot. So ngani mahamolotan ni roha nami ang giat mahipasam mo. Ipas do tami ipas do amat taison narono ngayon na mangido majalo parbinotuan na pinolong di bata tuha muna. So ngani mahamolotan ko pasaro nami tuha muna. Ama nami partarias na malo. Doon, di kami sa na naliat na lulu. Hindi po kami mauliate. Jadi, gue mau istirahat. Istirahat mo sa toki. Istirahat mo sa toki.